Deputy Speaker kajing dorbar Thawaan ka Assam Dr. Numal Momin hakajingkran hakajingelang padba kabala long dangshen ulakan tho da kabakali la en khot yakani ka thain Garo Hills ne Muslim Hills kane kajing ong jong u kala klangding hakibabon ki jaka namar ka wanra ya kajing sngo ya pher jaj ban riu u Dr. Numal Momin ulapan pau kajing sngo khia halor kajing yo rung ki briu ki bamde na kajaj ban riu Garo kum ki dikhot ka district council but member of legislative assembly haki jaka jong ka 6th schedule u Dr. Numal ulapan pau da ka baong kani kan kini no ya kajing ada bakerpang bakariti sensyar kari India constitutional protections kathmu banyada ya kijinglong bakerpang jong kiret pat hakani kathan kani kajing ong jong Dr. Numal Momin kalawanra ya kajing penrem ka bajur namar ka aiding ban yatai halor ka hok long try ya ka khando ka syap kajing yo benta kiret pat haki kam ki jam bat ka khura ya ka sukasan hapdeng kijat benri ka jela Kinoy alam ba abat kiseng trimon ngobha kila penram ya kani kajing kentho u Dr. Numal Momin namar kala aban wyangding hakathan Garo Hills kabala shongs ir lepa hapadeng kijai penri ki basyong basa hakani kajaka Assam mode himantha bisa sarma ba Assam mode tribal mandirang na protect ka ani ba yaude dauni kata six schedule kon matna magra rakenga ini kemen mai khogan gas नहीं गारो हिल्स तो कैसा एकदम डेंजरस इश्यूज दूंगा गारो हिल्स 6 शेड्यूल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दूंगा और उनो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल माय रकम मुस्लिम चेयरपर्सन माय रकम सागठाम मुस्लिम एमएलए उनो गारो हिल्स ये गारो हिल्स ना मुस्लिम हिल्स क्वेश्चन मार्क होंगे उनो माय रकम उनो सागठाम मुस्लिम एमएलए बना ये सागठाम ये राजापाड़ा और राजाबाला ना राजाबाला और फुलबारी ये सागठाम कॉन्स्टिट्यूएंसी को एसटी रिजर्वेशन खाना मनगेन ट्राइबल पॉपुलेशन ट्राइबल मेजॉरिटी एरिया दे माय रकम मुस्लिम एमएलए उनो मना इलीगल 6 शेड्यूल एरिया immediately BJP government Meghalaya full-fledged dibagian de anga uno Garo Hills Sagatham seat ko ST reserve khagen mai provision dong mai ko provision dong assembly of bill pass khagen aro parliament of bill pass khagen mai rokom Bangladeshi mandirang ko MLA uno contest khana support kha government ni kamjori Government must decide whether they want a Muslim state or a Garo state. It is up to them. But when BJP government come, we will remove these two states as an open state. We will reserve for the indigenous people. Thank you, sir.